mu Rwanda leta ivuga ko mu minsi ya vuba hagiye gushigwaho uburyo umunyagihugu azohora aronswa ivyangombwa vy'ubutaka atabanje guta umwanya yiruka inyuma y'abategetsi. Harimo gukorwa icyangombwa koranabuhanga ku buryo ingendo zo kujya gufata ibyangombwa bikozwe mu buryo bw'impapuro nazo zizavaho. Ahangaha abaturage bakaba bazashobora kujya babona icyangombwa cyabo ku irembo. Uyu ni umushikiranganji w'u Rwanda ajejwe ibidukikije Mujawamariya Jeanne d'Arc. Iyi nkuru hamwe n'izindi tubafitiye ni mu kanya gato, mugume hafi y'amaradiyo yanyu. Radio Ijwi ry'Amerika tubandaniriza ibiganiro byacu mu karere k'ibiyaga binini bya Afrika. Mu Burundi umugwi w'impunzi ziserukira abandi bari muri Tanzania warungitswe mu Burundi kwirabira kugena umutekano wifashe hanyuma bazosubira inyuma kubwira abagenzi babo bahunguke. Bitegekanijwe ko bazotembera igihugu cyose. Naho biruko hari bagenzi babo basigaye mu makambi y'impunzi banebagura ico gikorwa bakavuga ko cyateguwe n'igihugu bahunze. Inkuru y'umumenyesha makuru wacu Pierre Claver niyo nkuru. Izo mpunzi ziserukira izindi n'abarundi 15 binjiriye ku rubibe rw'u Burundi ruri ku Mugina muri komine Mabanda intara ya Makamba ihana urubibe na Tanzania mu bumanuko bw'igihugu. 9 muri abo baturuka mu ikambi ya Nduta irimwo impunzi zirenga gato 77 mu gihe 6 nabo bavuye mu ikambi ya Nyarugusu irimwo abarundi bahunze barenga gato 50 bahiswemwo n'umugwi nyabutatu ugizwe n'u Burundi, Tanzania n'ishami mpuzamakungu HCR gita impunzi. Ni mu ntumbero y'ico ishirahamwe HCR gita mu Congereza Go and See aho impunzi zija mu gihugu zahunze kuraba uko ibintu vyifashe hamwe no kwirabira nimba ico zahunze kikihari, gutyo bagasubira inyuma kubwira bagenzi babo ko botahuka nkuko bisigurwa n'ishirahamwe mpuzamakungu HCR. Igihe bashika kuri uyu wa kabiri nta na kimwe bari bemerewe kuvugira ku maradiyo n'ibinyamakuru. Yamara umuyobozi mukuru ajejwe gutabukana impunzi mu bushikiranganje bw'intoragati mu gihugu Nestor Bimenyimana yabwiye Ijwi ry'Amerika kwicatumye hiyumvirwa uwo mugambi aruko igitigire c'abahunguka cagabanutse cane. Twavuye ku bantu 700 kuri konvwa tugira kandi konvwa zibiri mu ndwi tuva ku bantu 1800 tuja ku bantu bari munsi y'ijana. Turabona ko biteye amakenga. Niho rero twavuga tuti kugira abahunguke nibaze birabire mu gihugu ingene hameze. Nk'abose bahunze mu mwaka wa 2015 bavuye mu ntara za Makamba, Rutana, Rumonge na Bururi. Bitekanijwe ko bazotemberezwa mu gihugu cose kwirabira ingene umutekano wifashe, ivyerekeye agateka kazina muntu, amatongo n'ayandi matungo yasizwe n'impunzi n'ibindi. Yamara abasigaye mu makambi bavuyemwo ntibashima ico gikorwa. Bamwe mu mpunzi Induta n'Inyarugusu muri Tanzania bemeza ko batigeze bagishwa inama, gutyo ko nibizova muri urwo rugendo batazovyemera. Bakorera ubutegetsi ko ntitwigeze tubimenya, nta n'umwe yagishije inama, nta n'ubuzi iyo batorewe. Ngiye dusanzwe dufise abarongozi ku ruhande rw'abashef de zone, ku ruhande rw'abaserukira ikambi abo bita bande kambi. Abo rero nabo nta mahirwe baronse yo kugenda. Bitekanijwe kandi ko izo ntumwa zizobonana n'abahungutse bava mu bihugu bitandukanye kugira ngo babashingire intahe ingene babayeho. Bamwe muri abo baheruka guhunguka babwiye Ijwi ry'Amerika ko bahangayikishijwe nuko utwo bahungukanye twaheze ndetse akaba atanamazu barubakigwa. Gusa hari n'abandi bagerageza kwiteza imbere. Mu kibano no kuri nta ngorane, ahubwo ingorane tuzibona mu bintu bijanye n'imfungurwa n'uburaro. Ibisanzwe tumaze guhunga inzu yarageze igihe irabomoka, narashoboye gusanira ikunda, ariko kubera ko yari yagurutse ububati bwariko bwaratabaguritse. Naho ubundi ho batatugarukiye ko inzaiza kutwica. Ndadandaza kandi n'ubu mbayeho mw'ubwo buryo, nkongera nkaja mw'ishirahamwe nza ndaziganya ndosa 500 nkayabitsa hariya, ari ikintu nkeneye nkagenda nkatora ingurane. Izo mpunzi zahungiye muri Tanzania zozo zemeza ko zifise amakenga kwinyuma y'ubwo rugendo ibikorwa bigamije kuzitabukana ku nguvu bishobora kwiyongera. Basaba ishami mpuzamakungu ONU ribitaho n'igihugu ca Tanzania cabahaye indaro ko vyo bareka akaba aribo bifatira ingingo yo gutaha atagahato. Rero amakenga bagiye kudufata kutubwira ko n'impunzi bagenzi bacu bagiye hanyuma baragaruka, basanze hari umutekano, hari amahoro. Urumva ko ari ingorane bagiye kuduha igiti nyene batubona baca badukubita ubuhiri dutahe dutashe.
twebwe nk'impunzi turazi icyo twahunze, turazi ubwicanyi twahunze, turazi itotezwa twakorewe duhunga. Nta muntu rero ashobora kuja kuduserukira ngo mu Burundi hariyo amahoro. Igihugu ca Tanzania nico kirimo impunzi nyinshi z'abarundi izirenga gato ibihumbi 126 mu gihe abakiri mu buhungiro bose hamwe barenga ibihumbi 257. Igikorwa nk'ico c'intumwa z'impunzi ziva muri Tanzania zikaja kuraba ingene umutekano wifashe mu gihugu zahunze zivamwo mu Burundi cari carigeze kuba mu mwaka w'ibihumbi 2010 ku bari barahunze mu myaka y'igihumbi kimwe 1972 no muri 1993 mu ikambi ya Mutabira. Icakurikiye mu mwaka w'ibihumbi 2012 nuko igihugu ca Tanzania caciye cugara amakambi yose ayandi arasamburwa maze abari muri yo batabukanwa ku nguvu nk'uko impunzi zari zarahunze ico gihe zigasubira guhunga ubugira gatatu mu mwaka w'ibihumbi 2015 zibivuga. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bw'Ijwi ry'Amerika. Mu Rwanda leta ivuga ko mu minsi ya vuba nagiye gushirwaho uburyo umunyagihugu azohora aronka icyangombwa cyo gutaka atabanje guta umwanya yiruka inyuma y'abategetsi. Irindi kuri inkuru na Assunta Kaboyi. Mu mpera z'icyumweru gishize Minisitiri ufite ibidukikije mu nshingano ze yari yitabye inteko ishinga amategeko ngo asobanure ibibazo bigaragara muri serivisi z'ubutaka. Bimwe mu bibazo yagejejweho birimo ubutaka bushyirwa mu nyungu rusange n'ibwandikwe kuri leta, ibyemezo by'ubutaka bisohoka n'ibihabwa ba nyirabyo, n'itinda ry'imitangire ya serivisi z'ubutaka muri rusange. Minisitiri Mujawamariya Jeanne d'Arc yasobanuye amavugururwa leta yatangiye azarangiza ibi bibazo. Ibindi birimo gukorwa hari gukorana n'irembo, umuturage azisabira bitabanje kunyura ku karere. Harimo gukorwa icyangombwa koranabuhanga ku buryo ingendo zo kujya gufata ibyangombwa gikozwe mu buryo bw'impapuro nazo zizavaho. Ahangaha abaturage bakaba bazashobora kujya babona icyangombwa cyabo ku irembo. Raporo y'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta ku micungire y'ubutaka yasohotse umwaka ushize yagaragaje ko hari imanza 421 z'ubutaka leta yimuyeho abaturage ku nyungu rusange ariko ntibuyandikweho. Iyi raporo kandi yagaragaje ko kugeza ubu hari ibibanza bisaga miliyoni n'igice bidafite uwo byanditseho, yongeraho ko hari ibyemezo by'ubutaka bigeze kuri miliyoni 2 bikibitse ku biro by'abayobozi kuva mu mwaka w'2010 bidahabwa bene byo. Ikibazo cyanagarutsweho n'abaturage bavuganye n'Ijwi ry'Amerika bagaragaza ko kuba badahabwa ibyangombwa ku mutungo wabo ari imbogamizi. Mwadusabira ibyangombwa nk'iby'abandi banyarwanda tukabibona. Inzara iraturya imva, nta byangombwa by'ubutaka dufite rwose, ni nabyo kintu dushaka kugira ngo tubikugezeho nabyo. Ubu ntitwasaba inguzanyo nk'abandi, tufite ubukene, nta butaka dufite duhinga, naho babeshwaho no guhinga. Kuri ibi bibazo by'abadahabwa ibyangombwa by'ubutaka hiyongeraho n'icyo abaturage bakomeje kugaragaza ko imisoro bacibwa ku butaka bwabo ihabanye n'ubushobozi bafite muri iki gihe. Hari ibintu bibangamira nkatwe rubanda rugufi, nk'ikibazo cyo gusorera amasambu, ikibazo cyo gusorera amazu, ariko iwacu byaratubangamiye, nubwo leta yo ibona ari bwo buryo, ariko twebwe abaturage byaratubangamiye. Umuturage ntaho yikora, afite ako kantu niko karimo inzu, ntihari guhinga utuboga, ntihari kugira te, none hazamo ya misoro ugasanga bibaye ibindi. Ni nayo impamvu usanga abantu benshi niyo misoro batagira batayitanga, agategereza ati nzabo bazazi bahatware. Bamwe mu bagize inteko ishinga amategeko babajije Minisitiri Mujawamariya amaherezo y'abaturage bananiwe kwishyura imisoro ku butaka batunze. Uwindi Depite wa Nyirigira Gloriosa: umuturage mwaganira ati jye nagiye kubarisha bambwira ko ari miliyoni, ati jye ndebye n'ubushobozi bwanyu ufite miliyoni sinanayibona, nzabyihorera bimere gutyo, ubwo nyine leta izabutwara cyangwa n'ipfire, nyine abana basigaye bazirwariza cyangwa leta ibutware. Ariko ukumva n'umuturage yabikuganiriza ukumva nawe ntabwo uri bubone igisubizo uri bumuhe. Ubwo nyine miliyoni ayigejejemo akabona adashobora kubasha no kwishyura, arabyihorera. Ese bizarangira biti? Ni byose kuko abaturage bavuga bati leta izagera ibyitwarire. Iki kibazo ndetse n'ibyo abaturage bibaza ku misoro yabananiye kwishyura, Minisitiri w'Ibidukikije mu Rwanda Mujawamariya yabitanzeho ibisobanuro. Abo bo mu cyiciro cya kabiri batabimenye ariko imisoro ikaba imaze kuba myinshi, hari abo njyanama zagiye zisonera. Ubu ngubu turanakangurira abadashobora kwishyura imisoro yagiye yiyongera kwandikira njyanama kugira ngo zibe zakwiga case by case, zibe zasonera abo baturage iyo misoro.
cyane cyane ko hari aho usanga bamusoresheje umusoro w'ubutaka butuweho kandi nta bikorwa remezo birahagezwa. Nyuma y'ibisobanuro byatanzwe na Minisitiri Mujawamariya, abadepite bagaragaje ko banyuzwe n'ibisobanuro bye. Assumpta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali. Tukiri mu Rwanda, umuyobozi w'umugambwe PS Imberakuri igice kitaremerwa n'amategeko mu Rwanda, Maître Bernard Ntaganda, avuga ko azokwiyamamariza amabanga y'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda mu mwaka wa 2024. Yabibwiye mugenzi wacu Thomas Kamirindi. Nibyo rwose ntabwo ari ukambere, ahubwo wenda ibi tangazo bitarakugezeho, ariko ni inkuru yabaye kimomo, ahubwo ndatangaye niba ari ubwa mbere wenda waba ubizi, ariko bimaze igihe rwose, kandi ndi niyemeje kuba umukandida azinjira amatora mu mwaka w'2024 nyine. Nizeye ko rwose ngize amahirwe nahangana n'umukandida wa FPR Inkotanyi, amata akaba yabyara amavuta mpanganye na nyakubahwa perezida wa repubulika Paul Kagame, kandi ngo kuko bizashoboka, kuko nawe yivugiye ko ashobora no kuzongera kwiyamamaza indi imyaka 20 iri imbere. Murakoze cyane. Maître Ntaganda Bernard, Radio Ijwi ry'Amerika nayo iragushimiye rwose. Kuva ku itariki 28 y'ukwezi kurangiye kwindwi gushika itariki 8 y'uku kwezi turimwo i Birmingham mu Bwongereza, ariko habera inkino za Commonwealth, ni higanwa rihuza ibihugu bitandukanye byo hirya no hino ku isi. U Rwanda narwo rwitabiriye zimwe mu nkino ziberayo. Mugenzi wacu Tim Ishimwe yavuganye na Mugisha Jean Jacques yagiye ahagarariye amakipe yo mu Rwanda, atangura amubwira inkino bitabiriye. U Rwanda ruhagarariwe mu mikino ya atletisme, ubwo no kwiruka, mu kwiruka hakabamo koga, hakabamo beach volleyball mu bagabo, hakabamo n'umukino wo gusiganwa ku magare. Amakipe yose yagiye ahagararira u Rwanda, urebye uko muri gukina amakipe ari kwitwara gute? Kugeza ubu abakinnyi bahagarariye u Rwanda bamaze batangiye imikino, harimo swimming, iyo ikaba yanarangije imikino yayo. Abakinnyi bari bahagarariye u Rwanda muri swimming bari babiri, umwe yogaga metero 50 freestyle na metero 100 freestyle, undi yoga metero 50 hamwe n'ijana mu buryo bita butterfly. Bose barangije gukina, ariko muri bose ntabwo babashije kujya kwikarifiya muri kimwe cya kabiri, bagarukiye muri raundi ya mbere. Abandi batangiye imikino ni ikipe ya beach volleyball y'abagabo. Ubwo ni volley ikinirwa ku mucanga. Volley ikinirwa ku mucanga. Uyu munsi nibwo bakinye match yabo ya gatatu, bari mu itsinda ririmo Australia, ibirwa bya Maldives hamwe n'ikipe ya South Africa. Match ya mbere bakaba barakinye na South Africa, bayitsinda amaseta 2-0. Match ya kabiri bakina na Maldives, bayitsinda amaseta 2-1. Uyu munsi nibwo bakinye umukino wa gatatu mu itsinda, bakina na Australia, ikaba yabatsinze amaseta 2-0, ariko bakaba babashije gusohoka mu itsinda aba kabiri, babona umwanya wo kuzajya muri kimwe cya kane. Abandi bahagarariye u Rwanda muri no mikino ni umukino wo gusiganwa ku magare, bakazatangira mu gice cya mbere cyitwa time trial, aho bazakinira mu mujyi wa Wolverhampton. Ugereranije nuko mwiteguye mbere yuko mwerekeza Birmingham mu Bwongereza n'amakipe wenda yaturutse mu bindi bihugu, urabona mufite amahirwe yo kuzagera muri imikino? Intego twari twazanye muri no mikino, navuga ko abakinnyi bose twazanye ni ikiragano gishya cy'abakinnyi, n'abakinnyi bakibyiruka. Tukaba twari dufite umuhigo w'uko iyi ngiyi iba intangiriro yo gutegura imikino olympique ya Paris 2024, bakagira experience mu marushanwa manini akomeye nk'aya ngaya, kuko mu bihe byashize twagiye tugira ikibazo cy'uko abakinnyi bacu bajya kwitabira amarushanwa nka za Jeux Olympiques badafite experience muri marushanwa, bikabatonda. Aho niho ngiye kubaza nawe tunahakomoza uvuga ati ko wenda harimo aba badafite experience ihagije cyangwa se unararibonye, ariko bagiye bahagarariye igihugu, ariko se niyo barebye ku giti cyabo, buri mukinnyi ku giti cye ubona afitemo icyo cyizere cyo kuvuga ati ndahesha igihugu ishema? Iyo barebye ubona ko abakinnyi bafite morali, kandi ari n'ishema kuba aribo batoranyijwe kuza guhagararira igihugu. Kandi niyo ugiye ureba kuri record
zabo cyangwa ku bihe byabo uko basanzwe bakina. Urebye nko muri swimming nubwo batabashe kujya muri kimwe cya kabiri, ukareba uburyo bakoze, ukareba ibihe byabo bakoresheje, ubona ko bagiye bakora improvement. Rero ubona ko ari ishema kuri bo. Hari nk'imbogamizi mwarahuye nazo? Imbogamizi yabanje kuba ikirere. Twahageze hari ubukonje cyane, ariko uko iminsi yagiye itambuka twagiye tumenyera. Nanone amarushanwa ajya gutangira